daghang mga istorya kon sa probinsya kuno mga sawa. Matud sa akong tatay di gyud maimos si Inday kundi kamo agis daghang pagsuray. Sa probinsya kadaghanan doon pa sila'y pagkakinaraan. Dalaga kun higugmaon dili gyud dayon maangkon bisan sa kamot di ka pahikapon. Kung gustong mga sawa sa dalagang trato mo na sa ginikanan niya mangagad ka. Ikaw ilang padaruhon sa kahoy pabughaon hangtod sa tubig ikaw pa sa kubon. Sa probinsya kadaghanan doon na pa sila'y pagkakinaraan. Dalaga kun higugmaon dili gyud dayon maangkon bisan sa kamot di ka pahikapon. Kung gustong mga sawa sa dalagang trato mo na sa ginikanan niya mangagad ka. Ikaw ilang padaruhon sa kahoy pabughaon hangtod sa tubig ikaw pa sa kubon.